Muzej Stare planine u staroj školi u Baltaberilovcu formiran je 2012. godine sa ciljem da se kroz priču o detinjstvu i životu dece ovog kraja dočara način života na Staroj planini. Primarna obrazovna funkcija ovog objekta sačuvana je kroz radionice starih zanata i druge obrazovne sadržaje koji se odvijaju u saradnji sa udruženjima za očuvanje tradicije, ekološkim i sportskim društvima. U sklopu nekadašnje škole nalazi se opremljena učionica sa skamijama, računaljkama i drugim didaktičkim sredstvima s kraja 19. i početka 20. veka, izložba fotografije u hodniku škole, prostorija posvećena starim tehnikama prerade i obrade vune, tkanju i pletenju. U drugom delu zgrade nalazi se trpezarija sa malom kuhinjom i smeštenim kapacitetom za istraživačke ekipe i druge posetioce.